Kang thilang solang sunan se kapamat ponjia phan sayamo ki claim pon. Nomati constituency ke parlopon denarong hithipen kahelo kilometer troksi sosya jak andam lote karibyang long nihang nijang chotkali asamang kang pialong kache thangdun klong alangsun kang thilang solang sunta isilu lasonsi kijui kelang apor nang te bokboma porahut kang thilang so local committee la pen dong mukak ingnam rai komasai khetum cherap cheto ponsi kang thilang solang sun arje kapamada sai dengpon tanglu halapu tourism department pen sitame claim samar kijui kelang adim la pen ke choki juna dim sitame sayamo claim pon bomlo pusi pachini pon lason je kang thilang solang sun long ama chitame prap jin pen mobile network long pon pusi than pachini pon denarong pen probhat rong parnang ke palia birta malong news picnic spot long mane kang thilang solong itu non itum asionang le bomlo lasi ke pan pini tame pangthir pon bomlo pan pon bomlo klem pon bomlo ke cheng ke la November 9 tarik pen si cheng bomlo pinan ke 13 tarik an lo lapen thu kichu ke jun ke bang itu manta chuning lo lapen ke bang ye phan an pen ladak kelang me ason taminon isiap sa an pen tourism em ritasa ladak sirden pakta bonai pon bomlo lapen thu non bang ke akime mate mesen anong nam non ke net long le kalilo non bang ke net achok ta elo net ta long pon bo non da phon da me chingki pi ne long po lapen thu bang ke kichu ke jun tum na me aporateng ben bang nang ye aporateng ben dam nang ye lapen na me ladak ni tum forest ta me committee ta me itum kaita ke ton kelang du ani bang ta lasi alam the bang ke to bom lo lasi Litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta.